برادر چاروکا السلام علیکم مراکش بیزان ما شمارا وشت کنے چونکہ وستگے روچا ما گپ کوتگا درنہا لٹو کٹے اوالہا کہ درنہا اوانی مردم کے استاں آنی اما زالبول کے ہاں اے ریلی لانگ مارچ لیڈ کو تھا تو آہانی سرا تشدد عمالی تو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے استیں یہ انکار کو تھا بسا سوار بوا گو دیپا کوئٹہ رہا ہوگا پرچک وستگے روچا وفاقی نگراں وزیر کے استاں آہاں پریس کانفرنس کو تھا تو آمی گوشتا کہ درو رہا کنک بتگاں ملیشیا باوجود کہ استیں مدستا تانہا چڈن کشک نہ بتگاں تو آہانا زبردستی بسا سوار کنک کوئٹہ دیم دے کوش کنک بتا چونکہ زالبولاں مزاحمت کو تا آہاں مکان کو تا چرشی پد عالمی دی مات کا کہ ہاں نسرا مزنی کے سازیا تشدد کنک بتا تو مروچیم اے ویلے بابتا بلوچستان بخش اسلام آباد ہائی کورٹا پر حکم داتا کہ درستیں بلوچ خواتین چوک کے استاں فوری طورا ریا کنک با بلوچ مظاہرین کے استاں زارشانی کے نگاہاں تو آنی گرفتاری کے استیں بلا جوازیں تو آیا آئی جی پولیسا گشتا کہ آہانا کوئٹہ پرچہ دیم دیکھ بو گائیں اسلام آباد ارج آ گئی احتجاج کنک لوٹائیں درنا دیا روچاں لوٹاں تو آہانی اکیں تو پرچہ زبردستی کوئٹہ آہانی دیم دیا کہ کوشش کنک بتا تو آئی جی اسلام آبادہ ہمیں ریمارکس داتا کہ آہاں وقت روک لوٹتا چونکہ اودا اما درخواست گزار موجود ہوتے تو آہاں میگا پرد کو تا گوشتا کہ آہاں روک لوٹتا بلکہ لانگ مارچ واسطہ یا ہوتی ہے احتجاج ریکارڈ کرانے کے واسطے اسلام آباد آتا تو ہمیں نندہ جنا تو گڈی آلانی ردا انگا تک بازیں زالبول کے استا منظر امنیت کا تو اسلام آباد ہائی کورٹ احکامات یا یہ آرڈر کے استے پرچہ پولیس اسلام آباد پولیس کے استے یہ رد کرگائیں وہ مظاہرین کے استاں یا زارشانی کنوک آنا یا لدیا گا نہیں تو دومی نمگا بلوچستان نیشنل پارٹی مرکزی رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹ ہم سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھتا چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اے ودا چٹیان سببا ملکہ ڈن نہیں تو آیا خطہ یا لیٹر آمی نے بیچتا کوتا کہ بالا چک نوجوان یا شہید کنک بوتا تو بدا چرشی پد احتجاجی مظاہرہ کنک بوتا احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد درت کا لانگ مارچ کوئٹہ درت کا لانگ مارچ صورت اسلام آباد کا وہ چرشی پد مدستہ کے آہانا انصاف نہ رستہ بلکہ اسلام آباد پولیس آنسرا مزنی پیمانے تشدد کو تھا اور مسائل الکنگ بجاہا پرامن مظاہرین کے استاں تشدد نشانہ جوڑ کنک بوتا تو نمدیا ایم نوشتہ کنک بوتا کہ بلوچستان مستری مسئلہ گارو بیگوائیں مردمانی مسئلہیں اگر یہ مسئلہ الکنک نبی بلوچستان امن قائم بوتنا کا عدالت آئین نگہبان بوگے ناتیا ایک اتا پٹیشن طورہ بچاری اور نوٹس بزوری تاکہ محلوقہ ریلیف برسی عدالت کر رہا کارروائی کنگے استدا موجود ہے اور دومی نمگا مدستگا وستگے روچا ودے کہ پریس کانفرنس کنک بتگا وفاقی نگراں منسٹرز کے استاں آنی نمگا تو آہاں یہ اسٹیٹمنٹ داتگا کہ ہما مظاہرین کے استاں یا لانگ مارچا آوار شرکا رہا کنک بتگا تو آنی تو کا چیزیں مردم شناخت بتا باقی مردم کے استاں شامل تفشیش تو وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم صاحبہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے سابق نگراں وزیر اعلیٰ آئی ہم ٹیلی فون ایک رابطہ کو تگا تو ڈاکٹر مالک صاحبہ دسبندی کو تگا کہ لانگ مارچہ آوارے خاص طور پر زالبول کے استاں آہنی رہائی ممکن جوڑ کنک بھی پرامن احتجاج آوارے زالبول چوک آشپا تشدد کنک بتگا تو بازینی کے استیں آنی آلوے والے نیشنل پارٹی اچھے سر تشویشی تو آہنی رہائی ہر وڑا ممکن جوڑ کنک بھی تو گستگے روچا وفاقی نگراں منسٹرز کے استاں یا آئی جی اسلام آباد پریس کانفرنس ہم موجود بتا چونکہ فواد حسن فواد ہما سرکاری مذاکراتی کمیٹی ممبر ہی تو پریس کانفرنس کو تابل پریس کانفرنس کے استیں آئی تو کا راستی بیان کنک نہ بوتا بلکہ غلط بیانی کنک بوتا فواد حسن فواد یہ حوالہ چی کچھ تھا یہ گپا دلگوش کنے پدا موتی مراکشہ دیما پری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا. ہماری یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلایا, انہوں نے وہاں پہ بھی یہی چیز ساری تفصیل بتائی. یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے, یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی
शरंगेज़ी नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग जो मुकामी थे और जिन्होंने आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो ये चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए। और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की, उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी वो किसी ने कोई ऐसा फोर्स इस्तेमाल नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कोई ऐसा नुकसान होता जो पूरा ना हो सकता। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब ये मामलात होते हैं तो उसकी गुंजाइश को कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें और आपके साथ कोई और आके दखल अंदाजी या कोई शरारत ना कर सके। बहरहाल ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना, और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था जो उसको एक्सप्लॉइट करने के इरादे से था, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये तो मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वाक़या हुआ। अब जो आज प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हम गए तो वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन और बच्चों से हम लोगों से मिले, उनमें से अक्सर का जो गिला था मैं वो भी बता देता हूँ। उनका ख्याल ये था कि जी हम पुरम तौर पे आ रहे थे। बड़ादर चारों चुके फवाद हसन फवाद ये वद्दा निगरां वफाकी वजीर आगोशगा के दुरुस्ती मरदुम रिहा कनक बुतगा चोको जालबूल के अस्ना यच पश नकबता बले चरिश पद शपामद इस्तगा के अमा जालबूल डॉक्टर महारंग बलोच दिगे गारो बेगवा या मिसिंग पर्सन से लवाइकीन के अस्ना आ रिहा कनक नबुतगा बल्कि तानहा दारक बुतगा चर्शिया पद कोश कनक बुता ज़बरदस्ती आ न बसा सवार कनक कोश बुता एक हाँ बाज़ मुजाहमत कोता चर्शिया पद मगिंदे के ह्यूमन राइट्स कमीशन चीज़ें रहनुमा शुतगा तो आम बस देमा नश्तगा चूँकि आहाँ ज़बरदस्ती बस सवार करना वदी के मना खुदा तो आलमी दिमात का कि डॉक्टर मारंग बलूच सर सख्त तशद्दुद कनक बुता व बेहोशी हालत अस्पताल मुंतकिल कनक बुता तो मरूची सुप्रीम कोर्ट एकामाता बावजूद के इसने चीज़ें सीनियर साफ़ी मौजूद बुतगा तो आहाँ एक गोश्ता के इस्लामाबाद हाई कोर्टा अमा एकामात जारी कुतगा या ऑर्डर दाता तो आई तो का आई जी इस्लामाबाद आ और दो मिनी मगा वफाकी वज़रा कैसे दो इना रोग बस्ता जालबूल चौक रहा कनक नबूतगा चूँकि वास तशवीशना के अमल है वदे के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदलिया कैसे कसिए रियाई या कसिए हुक्म बाद आई सर इम्प्लीमेंटेशन कनक भी तो आइन और कानून मस्तनी पामाली हमेशा बोले दो मिनी मगा या परमाने प्रोटेस्ट या एहतजाज करने की कोशिश कनक भी आई सर पुलिस दार के कोशिश का आमा जहाँ रवक लौटना उदा दारक आना अल्टरनेट जगह पेशकश कनक भी ये सूरत हाल कसते मजमूई तौरा बाज़ तशवीशना के और मरूची बलूचिस्तान बाज़ इलाका पुरमन हड़ताल बुता एहतजाज बुता कौमी शाहरा बंद कनक बुतगा शटडाउन हड़ताल बुता गोशा गमी बुता के इस्लामाबाद बलोच गारो बेगवाए मरदुमानी लवाइकीन के अस्ता या बलोच यकजहती कमेटी ने मगा लांग मार सर बुता या पुरमनी एहतजाज का नगा दारक मबी तो वस्तगे रोचा मदिस्तगा के हमें सूरत हाल इसरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरबरा सरदार अख्तर मेंगल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से को तगा तो सरदार अख्तर मेंगल साहब गोशा हमेशा के वहाँ इस गवर्नर बलूचिस्तान के हस्तियाँ ताल्लुक में पार्टियाँ आई इस्लामाबाद रो व दरनहा वार भी ओ मुलाकात का अला हुकामा अगा बलूचिस्तान ये जीड़ा चूँकि शानी जीड़ा मुतालबात कहते हैं अच्छे मुतालबात तो बुत का आनी मन गए अवाला बाज़ी चैलेंजेस मसाइल या दरपेश पे वहाँ भले आइए एक अहम स्टेटमेंट दातगा एक वादा ही को तगा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी होती अमा गवर्नर के वफा के सूबाई दुनिया नुमाइंदे अगा इसी तरह अमल नबू तो गवर्नर के असली इस्तीफ़ा भी ना वापस क्वेटा भी बलूचिस्तान अभी थी चूँकि गवर्नर मरूची हम सरबूत था तो आलमशी के ये मुलाकात चीज़ को था तो रिहाई हवाला बुतका के हस्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट एकामाता पद चीज़ें मरदम रिहा कनक भी बोले बुनियादी तौर मुतालबात के हस्ता अगा मन्नक नमा आया गवर्नर बलूचिस्तान के हस्ते आवती ओदा इस्तीफ़ा न सरदार अख्तर मेंगल साहब का पंदलगोश करने पदावती मराक्षे में दीमावरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आज हमने हंगामी इजलास बुलाया था। हम समझते हैं ये मसला मरकज और सूबे दोनों का है। आईनी
حوالے سے گورنر بلوچستان جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے. میری ابھی بھی گورنر سے بات ہوئی اجلاس کے بعد. بلوچستان نیشنل پارٹی نے اس کو ہدایت جاری کی گورنر بلوچستان کو کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچے, گرفتار جو لوگ ہیں جس تھانے میں بھی ہیں وہاں پہ جائیں اور ان کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوں, اور جو گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی اور ان کے جو مطالبات, جائز مطالبات جو آئینی اور قانونی, جو جس کا حق اس ملک کے آئین اور قانون نے ہمیں دیا ہے, ان کے حل کے لیے حکمرانوں سے بات کریں. اگر وہ حل نہیں ہوتی تو گورنر بلوچستان اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنا استعفی صدر پاکستان کو دے کر پھر واپس آئیں. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا آج کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بڑدار چارکاں سردار اختر مینگل صاحب چونکہ گوشگا کہ گورنر بلوچستان کے مروچی میں ہنگامی میٹنگ اجلاس سے لوٹائیں تھا. وہ ہنگامی اجلاس تھا ہمیں فیصلہ کنک بوتا کہ بلوچ دالبول کے استان یا پرامنی لانگ مارچ کے استیں یعنی سر تشدد کنک بوتا ابلا جواز گرفتار کنک بوتگاں. تو یہ حوالہ بلوچستان نیشنل پارٹی فیصلہ کو تھا کہ آوتی گورنر کے استیں اگر مسئلہ حل نبی تو گورنر استعفیٰ بنا واپس بیتیں کوئٹہ. چونکہ مروچی بلوچستان بعضی علاقہ احتجاج ہڑتال اور گوشہ گمی ہوا گئے کہ یہ ہڑتال کے استیں اما ودادہ برجابی دعوت دی کہ اسلام آباد دستگیری اما نمائندہ یا بلوچ یکجہتی کمیٹی عمران کے استان آ رہا کنک نما. دو منی مگر ڈاکٹر مالک صاحبہ ودی کہ وزیر اعظم صاحبہ نگراں وزیر اعظم صاحبہ فون کو تھا تو بنیادی طورہ چونکہ فواد حسن فواد وفاقی وزیر اہم یہ گپا کو کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ وزیر اعظم سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک صاحبہ وزیر اعظم صاحبہ فون کو تھا تو چرچی پد جستے ڈاکٹر مالک صاحبہ دستبندی کو تھا کہ لدیگ ہوا تو وزیر اعظم صاحبہ ہم یہ گپ گوشتا کہ ڈاکٹر مالک صاحبہ یقین دانی داتا کہ شانی الگ کنک کستے آ یقینی جوڑ کنک بھی بھلے چرچی پد مروچی ماں دیکھے ہمیں پیش رفتی امید استا ودی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے کیس ایرنگ بوتا تو ہمیں کو شک بوتا کہ اما مردم کہ آ دی زبردستی دیم دے کوش کنک بوتا تو آ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم پاکستان کے استے نگراں وزیر اعظم اما یہ کوشش کے سرا کہ آ کوئٹہ دیم دیا بیبان تو یہ اسٹیٹمنٹ مدستہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ودے کے سماعت بوتا آ دیما ات کا. تو مرادر چارکم آوتی کا پترانا دیما برے میں کوش کنک چیزیں پولیٹیکل پارٹیز آنی رہنما آوار بکنے بریک ضروری پاش میں نہیں مکان.